twongeye kugusuhuza twifuriza n'ibihe byiza kugira ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe aho uherereye, nimba uri mu Rwanda ukaba uri muri Afurika, uri i Burayi se, uri muri Amerika, abo babita ba diaspora, uri muri Aziya, uri muri Australia ndetse n'ahandi hose tutavuze cyangwa se aho tutazi. Niba warakoze subscribe ni byiza cyane, niba utarakora subscribe rero wakora kukazogira kugira ngo tuzarusheho kubana gatanu kuri gatanu mu biganiro ndetse n'amakuru tugenda tuguhereza hano kuri channel yawe. Uyu munsi ni itariki 10 z'ukwezi kwa 11, tukaba tugiye kugaruka ku nkuru irimo kuvuga cyane igendanye n'ubutabera, aho CG retired Emmanuel Gasana yageze mu rukiko mu gitondo cya kare cyane. Uyu akaba yarahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba, akaba nyine yitwa CG retired Emmanuel Gasana. Yari yamaze kugera mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare kugira ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Akaba yahageze mu masaha ya saa 12 ndetse na saa 12 n'igice, mu gihe habura amasaha 3 kugira ngo iburanishwa ribe. Aha ngo imodoka yamuzanye ikaba itazwi, n'ubwo ku rukiko hari haparitseho imodoka ya RIB isanzwe ijyana cyangwa se itwara abafungwa ndetse n'imodoka zirenze ebyiri za polisi. Ku rukiko rero uko byari bimeze, ngo umutekano wari wakashijwe cyane haba mu mbuga y'urukiko ndetse no hanze y'urukiko. Hakaba hari itangazo rero ryari ryagenewe abantu bose bari buze kwinjira mu rukiko, aho reka turisome. Itangazo rigenewe abagana icyumba cy'iburanisha ryo ku wa 10 z'ukwa 11 2023. Nta muntu wemerewe kwinjirana ibikoresho bifata amajwi n'amashusho mu cyumba cy'iburanisha kuva saa 3 iburanisha ritangiye kugeza rirangiye, uretse gusa ababisabiye uburenganzira bakabuhabwa hakurikijwe icyo amategeko ateganya. Bikorewe i Nyagatare none ku wa 10 z'ukwa 11 2023. Nikomeza Anastase akaba ari we warishizeho umukono, akaba ari n'umwanditsi mukuru w'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare. Ngo tuvuye hanze y'urukiko noneho reka twinjire mu rukiko, aho ubushinjacyaha bwo bwagaragaje byimbitse ibyo CG retired Gasana Emmanuel aregwa. Ariko kandi reka nkwibutse ko uyu turi kuvuga CG retired Emmanuel Gasana yamenyekanye cyane mu mirimo itandukanye mu Rwanda. Akaba ari umuntu uzwi ufite izina rikomeye kuko yanabaye mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse no mu gipolisi cy'u Rwanda, afitemo imirimo ikomeye. Rero akaba yari yagejejwe imbere y'urukiko rwa Nyagatare uyu munsi ku itariki 10 z'ukwa 11 2023. Ibya rero akurikiranweho bikaba birimo gusaba no kwakira indonke ngo akore ikiri mu nshingano ze. Icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri ni ugukoresha ububasha mu nyungu ze bwite. Akaba ari byo byaha rero akurikiranweho. Gusa ahangaha iyo urebye ku kinyamakuru cyitwa Umuryango, uwitwa Dusingisimana Remy we akaba yanditse ko uyu Gasana Emmanuel yagejejwe ku rukiko ari mu modoka ya RIB. Mu gihe rero twatangiye tuvuga yuko imodoka yajemo itazwi neza, ariko hano ku kinyamakuru Umuryango ho bakaba bavuga ko yaje mu modoka ya RIB. Ubwo rero urukiko rwatangiraga, umucamanza yatangiye abaza uregwa niba uburana yemera ibyaha akekwaho. We yahise avuga ko byombi abihakana biriya byaha bibiri. Nongere mbe gusubiriremo, icyaha cyo gusaba no kwakira indonke ngo akore ikiri mu nshingano ze ndetse no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite, we yahise avuga ko byombi abihakana. Hanyuma ubushinjacyaha bwo buri gusabira uregwa bwasabiraga uregwa gukurikiranwa afunzwe, bwahawe umwanya ngo busobanure impamvu zikomeye bushingiraho bumusabira gufatirwa iki cyemezo. Busobanura
ibyagezweho mu iperereza aribyo tugiye kubabwira. Inteko y'ubushinjacyaha ivuga ko ibiregwa CG Retired Emmanuel Gasana bishingiye ku bwumvikane butanyuze mu mucyo yagiranye n'umushoramari witwa Eric Karinganire wari watsindiye isoko ryo kugeza amazi mu bice binyuranye mu ntara y'Iburasirazuba. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu rwiyemezamirimo yahuye n'imbogamizi mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga, zirimo kutabona umuriro uhagije wo kugeza amazi mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana, aribwo yiyambazaga Gasana wari guverineri. Emmanuel Gasana wari wizeje uyu rwiyemezamirimo kuzamukorera ubuvugizi bahuriye muri hoteli imwe y'Inyagatare muri Gicurasi umwaka ushize wa 2022, amutekerereza iby'iki kibazo, undi amubwira ko kugira ngo amufashe nawe yabanza kumufasha kuzamura amazi munsi y'ubutaka mu isambu ye iherereye mu murenge wa Katabagemu kugira ngo ajye akoreshwa mu kuhira imyaka. Ngo nibwo rero uyu rwiyemezamirimo Karinganire yagiye gupima niba mu isambu ya Gasana harimo amazi koko, asanga ngo amazi arimo, ubundi ayazamura nk'uko yari yabisabwe na Gasana. Mu mushinga yakoresheje amafaranga y'imisanzu yari yatanzwe n'abaturage ba Rwamagana, nabo bifuzaga ko abegereza amazi mu mirima. Gasana amaze gukorerwa ibyo yari yasabye Karinganire, yatangiye gusaba abayobozi b'uturere twa Rwamagana na Gatsibo gufasha uyu rwiyemezamirimo. Gusa ngo amaze kubona ko bishobora kuzateza ikibazo, yahagaritse ibi bikorwa yari yakorewe n'uyu rwiyemezamirimo. Ubushinjacyaha buvuga ko hari ibimenyetso bushingiraho nk'impamvu zikomeye zituma bukeka ko Gasana yakoze ibyaha akekwaho, nko kuba RIB yarasanze imashini zikwirakwiza amazi mu murima yashyiriweho n'uyu rwiyemezamirimo, ndetse n'amafoto yagiye amwoherereza amugaragariza aho imirimo yo kumukorera ibi bikorwa yaba igeze. Hanyuma ubushinjacyaha buvuga kandi ko mu ibazwa rya Gasana yiyemereye ko yaganiriye na Karinganire, ndetse ko yamukoreye ibyo bikorwa bifite agaciro ka miliyoni 48 z'amanyarwanda kandi ko atamwishyuye. Hanyuma ubushinjacyaha bwavuze ko ibi bimenyetso bigize impamvu zikomeye bushingiraho busaba ko CG Retired Gasana Emmanuel afatirwa icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo.